Onde aritoba kuibangania gutonya form 1 nigikeno kiria chiari na agwati mbaruba kithomo cukuru ya NTHAKA ya Burieruri nyuma yayo kuringwa njeki ya milioni 10 n'enkiama ya Japanese Embassy na reba ugite kigina giki kigatetheria gwaka nyomba ya kurara enene kenda kuthiria mutintikano jwaritwa. Sorry, I'm just greeting them first. So iri njira imwe ya kunyinyia mutintikano jwaritwa nyombene cia kumama cukuru ni NTHAKA ya Burieruri ndene yeyembe central nthiguru ya Japan gukurukira munini wa mbaruthi wayo tawe Yosuisa Kitagawa nejanite mung'ana jo milioni 10 cia gwaka ndomu inya igwatene tacio twin dome yani cia matha iria ikethirwa iri na itanda magana jana na 50 akulu na ikuru Mungeni Winte. Embassy has already deposited its contribution of about 10 million shillings to the project account. Murandi jojo juthuguritwe ni mwarimu munene Moshe Musyoka na kuimbirwa ni mubunge Kubaikiringo aria nawe akuga ati CDF ni jongerete milioni 6 bari athira ati ngwataniro njega ya nthiguru ya Japan na Kenya nio iciarite matunda jaja. Principal cukuru eye Moshe Musyoka through his initiative aradi na thirikari ya Japan kukulukira shore bawa no kulukira embassy betegeria ku sponsor waki bona milioni 10 lakini toresi wingi principal no twatari na mbesha milioni 6 ikwendekana na yira mbona na mbore kethira CDF yomba kurita milioni hiyo tiari 6 kaenda ciana 16 cio yule project na indetekereria dom itasaidia kwa sababu tayari shule imepanuka sana. Tulikuta wanafunzi 400 sasa tuko na 1150. Kwa hivyo unaona vile watoto wanakuwa wengi lazima facilities pia sipanuke. Na kukenda Kenya ikinya town Japan ikinyite no mwanka thirikari itekathangu uthio irwe na ungumania gutena matinda. In Japan we put a lot of energy or investment on education because that's the key for the development of a country. Kimero kwa nchaita nene marongo lakini ndenda kuwa batweka tutishe kumenyera into bya toboya tutishe ku manage resources cia toboya na muno corruption ni yurana cia na batwe corruption ni kethwa ni eguteki center stage na nguimu ikarema kuriteka ikarema kuthira boya bonto mbu athirikari ni bweta kwa ukemauro ikethwa na proper systems ira chibureta golwela cia kethera ni project ikithithwa ikathithwa 100% na muntu akethwa na manjit ni ewe ya kuona mbecha ira kubweta kuona mwankatha hii project ile iko wa Kenyans baraba kuwewa barewa project baka yuge 50% ni hata kulitanguira na utibo litanguyo mpaka kuyura to an example ya TTI ile yara ya nankero contractor mwankatha ini akuathiria mbecha lakini aremetwa no mimba no ntu batena morals batena ethics kwenda kuthithia manto ura yairite corruption ire Kenya tutumba kurongwa atua kutena corruption lakini kwena every effort bidii sana kuhakikisha tukuthiria corruption nthiguru netu Kenya. Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ni NTHAKA ya Burieruri, Yembe Central, County ya Meru.